Motse Community Radio Station ka dikgokaganyong tša leago re a le dumediša balli ba rena ba bošegong ba lekgono ke a letamiša magagešo ke leboge kuku go te hloba boroko go tla ka fa go tla go nyaka thušo abuti sesi ka mo ke a le dumediša le kae bagešo le tlogeng le hlabuša mantšu ka baka la gore ge le sa kwe ke nna gore re le kua ga ya ba le kwe gabotse thobela re tla thoma mola go kuku a tamiše a nape a re botse gore kuku o tswa le kae gae kuku ke mang o nyaka thušo ya mohuta mang koko le ya kwa le ya kwa koko ya kwa e no dumedišang ba theeletše ke moka koko le fihlile Motse Community Radio mo e leng gore le tlo kry-a thušo gona koko thobela ke a le dumediša batheeletši ding dikgolo thobela ya kuku ke mang o tswa kae gae ke Mantsha Madala le tswa kae gae kuku ka Slovo o tswa ka mo moteti ka mo a go molato motswadi aka abuti le ka ba dumediša ka mo Thobela ya bolela mo ke Emmanuel Matlala go tswa motseng wa Slovo thobela ka ya ka mo go sesi Thobela ba bolelang mo ke Bridget go tswa motseng wa Libati thobela a ge ba gešo ba ga Matlala re le thuša kang ba ga Matlala a go hlalose kgaetšedi ya ka mo and then koko o tla ba theeleditše mola le abuti o tla ba theeleditše mola ba tla re ge ba mo theeleditše ba tla kwa mo a šileng gona ba tlalletša kapa ba hlatsetša tše a di boletšego ge e ka ba ba di tseba ke mathata ga bo bona kgaetšedi ya ka taba ya re tlišeng go pitšeng tše kgolo ke mathata a re nang le ona taba ya re tlišeng ka mopitšeng tše kgolo ke mathata a re nang le ona ka molapeng mathata a re nang le ona ka molapeng re ile ra ba le makgo a tatelano ka tsela e leng gore ya re makatša so ke yona ntho e leng ya napa e re hloba boroko gore re be re emelele re nyakane le thušo gona ka mopitšeng tše kgolo kgaetšedi ya ka aowa gape ke boletše le wena wa tseba ke boletše le wena ka be ka go botša gore ntlo nthomelang yona ga ke ekwe thoma faseng ke o hlalose ditaba tša gago gabotse mathata ga bolena ka moka ga ona a feleletše wa be wa boa wa bolela gabotse ka go botša ka re jwale ye ke ya ekwa jwale o thomile o nyaka gore ke re ga ko go kwe mo radiong aowa mathata a re tlišitšeng ka mopitšeng tše kgolo ke mahu a re ileng ra ba le ona ka mo lapeng a tatelano so ke yona ntho e leng ya re dira gore re emelele re nyaka thušo ka lebaka la gore mahu a ileng a ba gona ke mahu a ileng gore a ile a nke o re tšee ka leihlo la kgopolo uša go ne gore mahu a semaka e tlo ba bothata gore batho kua gae ba go theeleditšeng ba kgone go ka go fa maele wa e bona ke bona o ka ra buti mo gongwe tla e hlalosa bokaone ya ka no bea gabotse ka mokgwa o ka kgonang go hlalosa bote bothata ba re hlalošitše gore re tla be re lefo ya le go bile tabela gore keng ge ba re founela motho o be go tshwanetse gore tle le ena ke moratho wa mokgekolo rena re le bana e be go mo gore keng motho a ngwaletše go mo ke nna le wa motlogolo jale go ba le mong ka rong re a ba founela ba kwana le rena gore no re tla tsamaya le lena ba le lekgono ge go bo gore keng go etla transport wa ba taba tšela tša gore keng difouna di sa rabiwa gale ke rile re namela motoro bo re latile mo go nna go ile ga tsena kgolo mo go tsena go kgolo ke sa tse gore maybe ka mokgwa ke tlo bja ke tla ba ke ebile
rong go ba bjang nna ke founetswe ka ge re ngwaletše gore ke rena ba ga matlala nna gabotse nneteng ke nna setlogolo sa ga matlala gobane ke goletše ka molapeng ge ke gopola go tshwanetse gore ke bitse ka sefane sa ga matlala vale go tswile lentšu la gore no le ya kae mong gone a ke tsebe go ne kore meeting o tla bo o le gona ka mokibelo go bore ntho a mathomo nna lu re thomile ra emelela kore nto re ithomileng ka re morago kwa ka mokibelo ka ge re ithoma fele ra ba phafoša ge re ba tlhalošetša gore no re dirile nto e so fele go tloa moo ba bangwe ba gogela morago ra re no keng ge ba gogela morago re tla no emelela fele go founa wa mafelelo wa bo mokgekolo ke wa monna vale wa mfounela motlogolo nna ke kwa ba re go soloso le ya kae moo ka re malome re ya plekeso ba re tlogela go ya moo ka re ka mabaka a mafe ba re no gape lotse ke tša ga matlala ka ba botšhe ka re no e be nna a se nna go ga matlala na mokgekolo itše mo go nna re keng toropa founu vale ke sa tsebe gore se ke o tlhakanang le sona ka moswane ke sa mofuta mang le se ka re maybe time ke le nna go ne mong ka re go ka re ke bolela lo ke ra ke ya ke ga ka lebaka la gore a ke tsebe magona a se gore maybe le ka ga go bile le mago le ga bo go bile le mago ba le ga re wa tlhaloša le o kry-a gore maybe a re itšeng gore a re itireng gore e beng simple ne mahu aki e no re fa ngwana ka mengwaga gore ka ngwaga gore re bolokile ra boa ra boloka gape ka ngwaga gore ra boloka gape ka ngwaga gore ra boloka gape ka ngwaga gore ka baka la gore re nyaka go lemoša batho nto nngwe ye re tlhong re lemoša batho moroka di-family di na le problem go njwa le ge re ka ba ba ga maubane re a bona ka moka re tlhagela ke mathata kore ka moka re a bona gore mo tlhaga e ya swa mo re khumotse ka nako nngwe ge ba ra re kolekeng re eng ngakeng re eng go nyaka go tseba re go diragalang re ya khutha ga re ntšhe ditšhelete ge o mongwe a emelela a re batho re thušeng ke gona mo re thomang go tswelela re nyaka go distepa thušo yeng ganeng mathata a re bang lona mo difamiling ke eng ye nna re e tsebang ka ona ye e leng gore ba bangwe ga ba e tsebe because ge o ka tlewa kwa mengwaga ye batho ba ba bolokileng o tlo tshoga moroka o tlo tshoga ene wa dipotšiša gore di-family tsona ge di fetša go boloka di bolela polelo ye feng ye e leng gore ngwago o tlang ga re experience nto re experience tše now ge ke emelela nna ke re ga maubane re kgopela thušo ke kgatla ke ge koko a ile wa drope founu gore a se ka theetša ola ka re ola o tlo mo senya kgopolo ebile o tlo mo dia gore a tla palele ke go bolela mokgekolo mo dropišitše founu a kere go ntšwele ba re ditaba ke tša ga matlala ba bolela nnete ke tša ba ga matlala mara mahu a tlhaga ba ga matlala ba dira eng re ka se boloke ngwaga ka ngwaga tekano ya 10 years ge re boa mabitleng re bolela polelo ye feng ye e leng gore banna re tlhasetswe re a bona re dira eng ka gore mahuši a tlile o ba kwele batho ba ba reng re tshogile ka gore ga re tsebe gore na ke mangwa go latela jwale ge ba tshogile so ke ba swantse ba no dula ba no re tla no kwa ka letlalo wa tseba gore ke malome ka kapa go ne le nto nngwe ke boletše ka la bobedi mo kare balli ba le tlampitšentše kgolo taba ya lena ya gore le tlo kry-a thušo e ka se thabele ke batho ka moka ke number 1 e santše le e tsebe ene go ya bobedi go ne taba tše e leng gore re ka di swarela mmithini di a kgona ke mmithini wa lapa go ne taba tše e leng gore mmithini o ka se di kgone go ntšwe le ge e le gore wena o tshwenya ke tokološi ba go nyaka batho ba ga matlala ba swanetse go tseba re lenanego le a se la go gagabiša difane tša batho fase no lenanego le ke la kago ene go kago ye re tlong go lefa yona re lefa yona for free dingaka di a tura ke ntongwe batho ba swanetse ba itseba gore dingaka di a tura ene re na le right ya go charge any amount e re nyakang because re phema ka mebele ya rena go ne metse meng go fetša go e bereka go ba bua wena o le ngaka ene ngaka yaka a itlo dumela gore nna ke tle go yena ke re ke nyaka thušo go swana le mo radiong no o nyaka tšhelete pele a kgwatha mmele wa ka
ene o ne le right ya seo because a ke tse gore o thwasitše ka bokae a ke tse gore motho o tse o rutiwa bongaka ka bokae ba ga matlala ge ba sa nyake thušo le bana ba koko ke nna morwa koko alright tlogelang ba ga matlala le ne mathata ga bolena a kere ge ba gana le thušiwa mabapi le taba makhu a leng gona bona ba tseba solution ye e leng gore ba dutse ka yona go fihla le kgono bona ba ne le solution ya gore bona mathata a bona ba ka solva jwang a ye e leng gore lena le bana ba le botse go fihla le kgono wa nkwešiša monna gesho ba le ba tlatla ba ntšha tšhelete a bona ya go thuša tabeng ya mahu wa nkwešiša kere a kere lena le tšhogile le ne bothata ke kgopela gore malome ka kapa re tlogele mahu a bo batho ba le ba tseba bona gore ba tla bereka buang ka ona ba ga matlala ba tseba gore bona ba tla dila buang le situation ye koko a re tsene tabeng ya lapa la gago re šireletše lapa la gago bahu ba le ba bang bale ge e le gore go ne se e leng gore ba fetša batho ka sona re tla ba ria gore ba ye ko malapeng ao a batho ba ba sa nyakeng thušo a ke nyake gore go sa batla ba le swarele meeting no ene ke bolela mehle gore balli ba batla mo radiong tlogelang gore le le di-family le ba swariše di-meeting e fele nyaka meeting e bitsang rena batho ba batlile mo go rena go nyaka thušo go swana le lena koko gong jalo te tlhobile boroko o tlile mo o tlo nyaka thušo and then go fitla gae go ba mogala boa gore gore no ngwetse ya rena ya re telela e re nyatiša ka batho mara motho o ba ile go nyaka thušo ye nkebeng a thušitše ko wena o le monna gore o moemetse go fitlelela emelela ya go nyaka thušo mo la kry-a thušo o mmiletša meeting o nabala gage mose o nabala gage why o gana a kry-a thušo gape ge o gana motho a kry-a thušo malome ka kapa gore gore wena o nabala gage ene sa go makatša mahu a batho ba ba bolelang ka ona ga se mahu a ka lapeng la koko fela le ka kua ga bokoko se a swa gona ka kua ga buo ba reng o founna re taba tšeo a dinya ke koo ke tša rena se a tuka le gona ka moo ga gabo ka moo jwale potšišo ko gore kore ke ne potšišo ye e leng gore a ke tse borena e tla haraba ke mang neng ko kae ya gore re a hlokofalelwa batho ba nyaka thušo ya bothata bo re le baneng le bona gape moroka ke re ge ba ka go botša mengwaga fela le ge ba ka se bolele mahu ba no bolela mengwaga fela gore ka ngwaga gore ra bolokile ka ngwaga gore re bolokile ka ngwaga gore re bolokile o tlo tšhoga bona baki ba thibelang batho ba dirile eng go thiba go kgaola chain ya mahu ao a ba dira selo even le this year ba bolokile ya ene ye nngwe malome ka kapa di-family di swanetse di tsebe gore ge e le gore motho e leng gore yena o dirile nto o tla dumela gore se a se rileng ba batla ba thušege alright go ndwale a re no reng re tšhaba go sega ke batho ba reng re tlhagela ke mahu a mantši so every year ke rena re a hlokofalelwa batho ba reng ka rena wa tseba gore mo bophelong ne ke botša batho every day gore one day tlo ba nna ke le moremi ke tlile mo radio motse ke tlišitše a ka mathata a ka onkwa koko ke ne mathata a ka le nna ge ke le mo a e leng gore a hloka gore batho ba mphe maele ke ntše ke le ngaka ke le so ge e le gore ke nnete ba matlala be bane go tsela ya go rarolola mathata nke be ba rarolotse kgale nke be batho ba sa phela kgaetsediaka nke o ne o re fa mengwaga o ne o re ka ngwaga gore re bolokile ka ngwaga o se kwa bala bahu bao ka maina o se kwa bala batho ka difane o se kwa bala selo nke o ne o re fa mengwaga ye le bolokileng ka yona go tloga kua morago nke re ikweng ga botse tabe re bolokile ka 2013 le ka 2014 le ka 2015 le ka 2018 le ka 2019 le ka 2020 le ka 2021 le ka 2024 this year wa ikwa okay gona mo ba re meeting o sa ba re meeting wa weekend kwang ene moroka la tseba banna di nnete di no nyakega moroka family ye nngwe le ye nngwe le ye nngwe ge e fetša go boloka e dula fase kore nto e diagala di-family ka moka le rena le ge re ile mahung a batho ge o ka no o dulanyana o tlo bona she ba topa ditulo ba ya ka tenteng ba ya go bolela batho bale jwale ge re tlhagela ke mahu ka mokgwa wo
ge re bolela re tla ka plane ya mohutamang ya go thiba gape as you said dingaka di a tura ene ge ba shalle mengwaga e ka moka ga yona ba kgona go no boloka gore a re ba palela ke go thiba mahu ene ba palela ke go thiba mahu ka baka la gore a bane tšhelete go patela ngaka wena o gona o le moroka o tentšha sehlabelo wa teneela go setšhaba gore re ka thušana gore mahu a ke a stope gopola gore lehu ka gae le tliša moya o mobe le tliša senyama o ka no ba butša rena lenyalo lebileneng la mafelelo ba bereka kae ene ke tlo ba botša ntong wene malome ka kapa ba ne le lucky if nkebe ba dumetše a gone taelo ya go emiša letswa la go swana le le fetšang batho ka mogabo lena go taelo less than 50,000 a e gona ba ka tsamaya go dingaka tše ding mo ba ka yang ba ka ne baya like a e gona go ne dilo tše dingwe ge re di dira mo radiong a re bolele di expense tša gona gore ke bokae batho ba gona di-family tše e leng gore ba kgona go tla go nna ba ne le mathata mohuto ba tla go botša ba re no o ka se dire ke kgona founela ngaka tše 7 ke dutse le di-patient ka mo ke ba botsiša kere banna ba gešo tabashiri ka dire a e gona letswa o ka se le theolole ntle le less than 50,000 ene a se ngaka mang le mang le mang godimo ga tsela ye le leng ka gare ga yona ke santse re nyake motho o e leng gore o tlo re thuša ene di-cost di covera ke mang ke nna ene ke thuša mang ke thuša lena ene tšeo a se dilo tše nna santse ke le botse tšona because ke llela gore le thušege go fa mohlala moroka o sa le gona mowe ba latile ke transport wa mahala batho a ba ntšha selo ye e ba tlebetšeng mo e tlo ba tšea mo gape ya ba bušetša morago ge e ka ba gona mo ke go batho ba kikapa ka kuo go ba le bašeng ka kuo gae ba swantse ba phetha ditaelo ba tlo no fitla kua ga moremi ba phethelwa ditaelo mahala ba tlapišwa mahala ba futišwa mahala go fitlela ba fola jwale o tlo reng gona moo le gona moo sa re a kenya ke thušo a re no hwang go lokile no wa tseba taba ya makatša ke bona o ka re ebile e tlo re diba koko nko no bolela gore o bola ke eng nna re go thuša re ka se eme ka motho a ganang le thušega batho ba ekgwa o gana jwang batho ba thušega batho ba ekgwa okay ge go ka tsoga go hlokofetse ngwana koko o tlo morela gore sorry ke rela gore o rela motho gore sorry na koko le ne mathata ka gae motswadi ka lapeng la gago re nyaka go dula ka lapeng la gago re thuše lapa la gago ba bangwe ba tletle ba re ka nakwe ba kwang go fiša kapa ba bona le thušegile ba tla ya ga moremi ka re mo pitšeng tše kgolo fane ya ga matlala a re sa tlo e kwa gabotse unless ba tlabe ba etswa gore sa go tsebeng gona mara ge e ka ba e tlabe etswa gona ka mothokotse re tlabe re kwiša gore ke ba le ba go gana thušo jwale ba bona ba ba thušegile kapa ba imelwa ba nyaka go thušwa ba tla ya ntompeng ba ya go thoma ka go patela tšhelete ya dipheko ene ge ba gana malome ka kapa ke kgopela gore le meropeng ge e le gore family e ya ba sekatla re ne problema gore o kry family e tla mo e neng noši re fetse re bereka malapa ma 11 mahala and then batho bao ba tla ka morago mola ba batlile bana ba noši ba ba rugilwe pele ba wa ikwešiša so re kry-a ile gore re ba le bothata ba gore bona batho ba le ba ganang thušo ke bona ba neng mathata go feta ba ka nnete so ke ne nneta gore e ka sebe ba matlala ka moka ba ganang go tla gana o moteng so bana bešo a re duleng lapeng la koko le hlaloseng le mathata lena a bophelo and then ge re tseba gore go tloga go sasa ba ga moremi ge ba thoma go thuša lapa la koko ka go dira eng kapa ka eng koko nke o re hlalosetse mathata ka kua lapeng la gago ngaka moremišo o theeleditše ge o ntše o bolela mowe o tla bona gore na thušo ya swantšeng a e fe lapa la gago ke e feng mathata a ka sea go tlhokofetše ke bana ba babedi yo mongwe a ke tsebane go tlhokofetšwane yo mogolo o lwetše ka mo isa lebetlela o bea go johannesburg ka lebetlela ga bala ba montšha leseka ra boya gae a tla tlhokofala gae bjale o monnyane yo kgaetsedi ya gage moratho wa gage o tlhokofetše re ka ngwana a kgaetsedi yaka go na le ngwana ba boya
go trasa re dile mabjala mowe re dile dingaka jo le dile a le dile a o le ena bile gona o ba ona o no ba binana kwa gare yi motho wa bjala ina bjala bo muka a doga a ya gae ke sondraga bjala ke ba dile mokibelo sondraga ya gae a ile gae re ka se re go dia morero a bera padala ka nakwane re emedinga ka jale doga ke re nna re doga ka morago bjale re se emedi gore ba doga ke re ba doga ngaka jela go jwelela founu ba re motse o a swa motse o a swa hao a ba re rwala ka kolo ka re nako e ke balela ke maoto a naka a rwala ka kolo re no khumana a wa motse o tletsoso o sedi ka mo ntlong le maphodisa a gona le batho ka moka mara go a ba le a ile wa mpotsa re ile ra thusa ka re no khumana gore a tlhokofetse aba yo sa ile mmerekong o dule o ile mmerekong mo Seabuso le ena khumane founu ana mo bjale a go a bea ka re ke sena selo a go a bea ra kwa gore bothata ke eno ao ngwana ke ka nako a fetša go hlokofala kuku le ile la dira eng ka mo gae go ba senke la dira selo ao a ra dia selo mangaka la beng a bina a senke le ba bitša le ba botša gore seemo sisi ba dule ba tseba a se ba mokgwa ife ba giane ba dule ba tseba o be ba tlile go roša o mong ka mo gae e be ile ngwana gago yes dogolo saka o be ile setlogolo mara se ka mkudu setogolo sa ngwanesho ya no a baganne go damolo hono okay moratho wa ka yo a ntatela ka morago setogolo sa gage okay o nyetše kuku o sale ka gae alright o tinyaketse stene sa gago nnoši o agetše bana ba gago alright le la boraro lehu le tlile jwa lona a kere ke lela mathomo ba jwitše o swetše ka ntlong o lela mathomo go ra gore ka lapeng la koko ke a mabedi a mantšhi a ke a ba bangwe ba ganang go tlakeng ba bangwe a bile a bago ba tlhokofetse batswadi ba bona bana bao ba tlhokofetse kolo bona ba tlhokofetse wa gešiwa mafelo o tlhokofetse ke bana ba babedi ko ka tatelelano ena a tlhokofala ka morago lapa la geno le kae koko re gana modedi ka moka ke lapeng la batswadi ba gago ao lapa la batswadi ba gago le kae tsaneng go šetše mang ka gare ga lona abuti mara o tlhokofetse le ena o setse mogadipo ge le tloga kua tsanene le e tla mo le tlile le mogalabe goba e be ile le na le ba le tlile le no ba le tlile le ya mmeberekong re thomile baba a reka boloto ka mokgwaneng bana ba go leke ka mokgwaneng ba bangwe ba mafelelo ba go leke ka mokgwaneng le rena ra ba ka mokgwaneng bjale re ile go tloga mokgwaneng ra tla ka matšhiding ke tse ke dile mosolo gore o tlhokofale ngwane wa ka wa garebe mogolo and then ba bang bana le ba sheile gona ka mola le ba boloketse gona ka mola polotong ya mogalabe aowa ba ka mo solo mara ba boloketse matšhiding ka re mma o boloketse matšhiding poloto la mogalabe e šetše le mang a ya šhala le motho and then mogalabe o ile go robala ena la mme ya kae la mo isa morago ga e tsanene o robaletše tsaneng yena le mokgekolo o robaletše mo ile a re a ke nyaka o thanketa ke tsa ke ya kgolo baba ke yena a ile go adamo o tlhokofetse mmabele baba adamo tatara boloka mokgekolo ka matšhiding and then ke eng e rileng gore papa yena le mmoloke kua mola mosadi ya gage a le mo a ke re o ne basadi ba bantšhi o ne basadi ba ba 4 o ne malapa a ma 4
alright bjalo ba re di labeng le lennyane kwa alright so lapa la boloketseng go lona ke le lennyane alright re ile go boloka baba kwa alright mara mma ka sa ja bolokilwe alright lapa la ga go shiliwe koko ke eng se se botse se diregang ka mo ntle le mahu wa go dire selo na go na selo gora go dire selo alright sesi a khumane mebereko a bereka go dire selo no dula no ba rena batho sesi nke re bolele ka thušo e wena o e hloka mo bophelong o hloka thušo mo khutama ko gore la tsa le ile la bona go sa loke selo bo bophelong ba gago a gona tšwelo pele a gona mebereko kore a gona phumelelo le go tshwere tšhelete a e dule a o kgone go bona gore o dirang kore a gona tšwelo pele o eme go setakile le family le ya kwana ga botseng ka se re ra kwana re le family a kere ge moroka a re family o se kwa e lata kua kgole e tšee ka mo lapeng la koko seanako theka la koko fela gore okay a ke tse buile a le ka go hlaloša wo ke motlogolo ka ka mmaga ka mma mmage ke molodi ya koko bomma le bokokoae mmelega mmae ke mogolo morato ke mogolo morato o ke kokwa go ti ba le rile rano re ska hlwa re mmitše ka sefaniso rano re keng re ibitše gore ba ga matlala that's why le tša gore maybe ke ngwana ko koko go šetse nna ke nnoši mo go yena o ba bangwe ba ke ba babedi ba ba hlokofetšego okay alright lena tate mogolo be le hloka thušo ya mohutamang nna gabotse ke tlisitše ke ona mathata a mokgekolo ke sa tsebe gore bolwetse bo motse gore ke bamfutamang ene ge ke re ke a lebelela sena mothong ka gore ke a bereka ga go loke selo ene ge ke re ke lebeletše ke nna ong ka re go tshwanetse gore a tsoše lapa la mokgekolo bjale ke rile ke dutse le motlogolo a hlakantšha dihlogo wa batabela gore ke eng mathata a na go le ona le nna ke nao ka re no a re emelela go emelela ga ka nna ke emisitše gore ke le nna mo moyeng ke a tshwenyega ke ne bothata bon ka re go a ke tsebe gore ke tla re kore ke dilo tša batho goba gabotse a ke tsebe tharolo ya gona gobane ke šita ga mmogolo kore go ya mo bathong medirong magong and ge ke re ke a gopola go le motho tshwanetse re o phele le batho ga mmogo le mabenkeleng batho ba go katoga nako nngwe ke fela ke buša gore keng ke bone se batho ba se bona gore dimoga ka nna ke sa se boneo gobane la mathomo ke gopola ke ile ka botšhakong ka re nna se diregang mo godimoga ke la se bona na bomma ba re na re bone selo sa le matšhiding ke phela ke fapana le bona ka re go a tshwana go fapana le bona o ka se nthuše ka selo ge ke re tlhalošetša ausi ene wa go robala le ena nompotša seng ba le ke phetše ka re ga phelobo ke a emelwa a ke tsebe gore keng that's why ke re le no keng lesebetha ke no emelela gona ga gona motho a ka nthušago o swanetse o emelele abuti ka lebaka la gore a gone motho a tsebang bosokodi ba gago go ne mathata a mangwe ka mogare ga malapa re swanetse re tsebe gore a se bana ka moka ba tlo tlhalosetša meloko ya ga bo bona mathata a bona wa ikwešiša nto kgolo ko gore batho ba swanetse ba kgahle ke tsela ye motho a hlalosang mathata ka yona gore at least motho o ntšhitše mathata a gage re ka kgona go tseba gore re mo thuša jwang no o bolela poente bohlokwa ga o ye mahung ga o ye manyalong ga o kgone go ya dimolong ga o kgone go gahlana le batho e ka ba ke eng nto e riang gore batho ba go hloe go a kgonagala budi ka lebaka la gore batho re berekiwa ka ditsela tša go fapana go na le ntho re e bitšang gore ke seqhitho sa gore o seke wa nyaka ke motho o hloye ke batho ba go naganele bobe tše mpe ka moka di swanele wena o seke wa nyaka go ba mo go neng le batho o nyaka go phela o nonnoši
the more thoma o phela o nonnoši ke nako la go tlang lentšu le leng gore le tlo go fa dilo tša go tswa tseleng tše e leng gore ka feleletša o te tšeela bophelo gobane o a phela baloi le bona ba go bopetse motho o phela le yena o a go laolang a go botsang gore o ye kae o se ka ya kae ka nako mang ge o bona o sa te kwešiše gore re go ka ba le mosadi le yena a ka se go kwešiše gobane o tlo phela o kwatile o tlo phela bophelo bo bongwe bo bonang o ka re bo kgotsofatša wena ene ke kgatla gore o boletše gore no ke nyaka thušo nka se phele bophelo ba mohuto ke santse ke tsamaye le batho ke santse ke phele le batho ke tlile mo lefaseng go tla go phela le batho mara probleme ke gore nto o sepela le yona e go nyaka gore o phele o nnoši ke thokolosi nto o sepela le yona dithokolosi a di swane a se dithokolosi ka moka di tlo go nyaka go tsenela batho di tsenele thobalano le batho no go na le thokolosi ya go sepela ya go etša lefofonyane thokolosi ya ka gore ba go berekile ka lebitla le le jwang wa nkwešiša go ne thokolosi ya gore ba go bereka ka lebitla la motho a beng a sa nyake motho go ne thokolosi e ba go berekang ka motho a go hlokofalela tseleng go na le thokolosi e ba go berekang ka motho e leng gore maybe o ba nyetse go ne le thokolosi e ba go berekang ka motho e leng gore maybe like o robaletse tronkong di a fapana dithokolosi rona o berekilwe ka thokolosi ya mo that's why go le bohlokwa gore thokolosi go ya lafa o tsebe gore e tlile ka tsela ya mohuta mang mo go wena lebile le makhu a mantši a le gone go ka hlapa a le gone go ka tloša leswiswi go na le nto nngwe e bitswa gore ke mphoko ka sega ga borena mo dinageng tša ga borena go bona matšatši ya go e ba le makhu a mantši ya go gana go fela go be gore ge go ne lekhu mo motseng banna ba etswa ka morago ga dipoloko ba ya go foka mola motseng ba ilulla nto re ibitša go gore ke lekhu matšatšing a bolokgone gore makhu a tle ka bontši ke lebaka la gore motse o motee o kgona go ba le makhu a mararo ntle le gore o fokwe kua moragonyana bakgala bebe ba tšea mphoko wa mošate ba ya go ilulla lapalela ba tseba ga botse gore ge ba fetša go le ilulla le ge lekhu le lengwe le ka re le atla ga le nape le etla ka maatla kampane go be molwetši a alafege a kgone go fola so nto e go batšang boabuti ke lebaka la gore maphelo a bona a ka gare ga leswiswi and then ba re mola ba le ka gare ga leswiswi baloi ba napa ba thoma ba ba tsenelela a ba sa kgona go nagana ka bophelo ba bona a ba sa kgona go ka ba le tšwelopele ka lebaka la re ntwe e go nyaka go beya plekeng e tee e ya go diba and then o tlo gore mola ile kgale o itlošitše wa kry-a e le gore bagwera baagelwane ba tla kgole wena o šaletše morago so nto ba go bethang ka yona abuti ke modibu we e leng gore o tsamaya leng le thokolosi ka gare ye e leng gore e go gogela morago ge batho ba eya pele motho ba kgona mothebola a phela motho ba mothebolang a phela ke motho wa go swana le wena o phela bophelo ba gage a nnoši a sa phele bophelo ba go swana le ba batho ba bangwe ba ba phelang bakhu ba ne bophelo ba bona rena ba re phelang re ne maphelo a rena so ga o bona ba go tšea ba go beya o nonnoši e tlo ba ntwela ya gore e se gale o phela sekgweng e se gale kore like mo o dutseng o tswalela ka ntlong kore like ba go phediša bophelo bo bona ba nyakang gore wena o bophele o tlo thoma go kwata e tlo ba mma le sona go tlo thoma go tla lehloi le lentšhi mo go wena ka lebaka la nthwe ba go sepedišang le yona mo basading go ne le tokološi e nngwe e no berekela go ba nyanya matswele why ba e berekile ka bana e ya monyanya e mo fetša maatla kore e ya moja gannyane mmele wa gona mme wa gona ga a kgone go ka kokotlela why ke lebaka la gore dilo tše ge di tla mo maphelong a di swane so that's why go le bohlokwa go consulta go tsamaya o ya go nyaka go tseba gore nna ke tshwenya ke eng wa ikwešiša and ka gare ga leeto la gago la go fola go a kgonagala gore go tsene baloi ba e leng gore ge o santse o ye lefelong le o tlo folang go lona go be le nto e go emišang ka lebaka la gore tokološi mo e yagileng a se mo e tikemišeditšeng go tloga gona gobane e tšea mengwaga e yaga kore like e bula sekgoba sa gore e tle e dule ene e dule gabotse so ge le bona le tla mo lenyaka thušo ke lebaka la gore dilo tše di berekilweng mo lekgorong ya gabolena di bereketšwe gore di seke di a tsoga di tsamaile
ene ntongwe ke tlong go botsa yona ke eteng a gone motho wa ka go loyang a sa go tsebe a go kgonagale a gone motho we leng gore a ka go jela ke mona a sa go tsebe a ka tswalla dilo tša gago a sa go tsebe a ka gana wena o tswela pele a sa tsebe mmago a go kgonagale motho o tswallelwa dilo tše di botse a tswallela ke motho wa mo tsebang ka lebaka la mona ene mona o rutile batho ba bantši boloi ene mona o tsentšitše batho ba bantši ka gare ga mathata ene mona o rile gore batho ba bantši balwe wa bona ntho o tsamang le yona a botine ke bana ba bantši ba tepolaileng seng ke ba ngwala mangwalo ene le today batswadi ba bona ba sa diputše gore bana ba bona ba bolaile keng ebile go ne le batswadi ba ba hlokofetseng ba tšere ke pelo ka lebaka la bana ba bona ba iputše gore ba bolaile keng ke dilo tša go swana le tšeo sepelang le tšona ge o ka be wa hlokofala o le so o tlo berekela baloi go tlo ba boima gore le ge ba ya mo mangakeng ba ya go nyakišiša ka wena re kgone go ka go thuša gobane baloi ba bile le tsela ya go go accessa o sa phela ene ba le wena nako e telele ba ikwešiša go ka lebelela mokgekolola o no bona gore mokgekolo o go betse go baletše ka mogare ke dilo tše dintšhi tše di mohlagetšeng wa e bona ene o godile mo e leng gore go ntšwale dilo ka moka maekarabelo santše a tšee ke lena a gore re kgone go thuša lapa la geno wa e bona ene bana ba geno o ba bona ba hlokofetše ka go latelelana normally ge ba bereka letswa le re le bitšang tatamoloko ya go bitša bana ba ka gare ga lapa wena o šetšeng ge ba babedi ba sepetše go sa kgaole ntho e la e leng gona bophelo ba gago bo ba kotsing ka lebaka la gore bana ba o a hlokofala ba mokgona ge ba fetša ba roma o bitša wo ga santše a tla bitše wena go ba le medimo ya gabo mo gongwe ya gabo mma e lekang go mo šireletša gore no o seke wa bitša monno wa motšiša mo o dutšeng gona ka gore maybe lefelo le o dutšeng go lona ga le gabotse nako yela a lwang ke nako ye wena o thomang go phela bophelo bo bong ba gore ga o nyake go phela lebale ka lebaka la gore a gone nto bohlale ya go feta thokolosi e a tseba gore ge le kabe la dula ka moka le le so wa kwana le bommago wa kwana le bosesi so o kry-a tsela ya gore o kry-e thušo so that's why go nyaka go phela go biala khoneng o nonnoši wa ikwešiša so nto o phela le yona re santše re tloše ene thokolosi ge ile mothong wa e tloša wa e bolaya ebile wa bua wa e robadiša ko re ya tloga 8 mo mothong ka gore solanka o ka no e hlapa ya tloga e sa tlo bua mo go wena koko ge bana e le ba gago go e ba le makhua a go latela go šetše o moteng go bohlokwa gore re mošireletše ge re ka se mošireletše o tlo sepela go etša ba le ba bangwe lekhu la mollo la motho wa go swa a swela ka gare ga lapa batho ba eme mola ba o retše moši wa motho wa swang e ba bothata bo bogolo kudu nto eo ge motho a eswa wa swanela go ba kgausu o gamole mošola gobane mošola go gamola ka bona o tlo go gobatša ka nako ye setšhaba se se kgobokana a o tseba re ke mang ka nako ye motho a swang a swalang ka mo a mothebolang that's why go le boima go laelela setopo se e leng gore se swela ka gae ene mollo o gopole gore ke legadima ka bona mollo go šala o etla ka gae ke tladi ya lesehle ye e bethang ka gare ga lapa e bethang ebile e tšeang le motho ka gare so le dutše le mollo ka gare ga lapa motho ola le bolokile marapo a gage moya o leng ka mo le mollo o tseneng ka mo gare ga lapa re o emiša jwang that's why batho ba bantši ka malapeng a bona o kry-e mo motseng batho ba tumile ka go ba bitša ka maina a sa nyakegeng o nokwa ba re mokgekolo wa ka mola wa seleka mokgekolo wa ka mola o dirae ke lebaka la gore ge batho ba etswa ba bona lapa le buale o kare ke lapa le lebe ka lebaka la gore go phela morithi wa motho ka mogare ntho e bitswa go sepoko ke morithi wa motho a seng a robala ene ge a le gona ka mogare ga lapa re bona ka lapa ge go sa loke go etša ka lapa le e leng gore le ka mo le ke la ga go koko
ska isha pele kgolo kuku go tloloka ska lla kuku go tloloka ke tša lefase di no ba gona so ge batho ba šala ba go bolaela ngwana ba mo tshumela ka ntlong ye e leng ya gabo ba ra gore bana ba ka gae ba tle ba roba le jwa ge ba dutse ka mogare ga motse ba nagane eng ge ba goditse mollo ba o retse mollo mola ba apeile ba nagane eng santse lapalela la gago kuku o le šireletše ene re santse re nyake o tseba re ye ge e šala e direga badimo ba geno be ba le kae motso le o begile na le ba boditse badimo re le tlo dula mola kuku awa ya ba bega go ba botsa ke ba boditse ka mollo ka ntro mara ka di a bjalanyane ba go ba botsa gore ke fitlhile ke redimo ke no re ke ya khuduga mo ke ke ka matšhidini a kere o thuthile ga kae kuku go thutha lapa o thuthile ga kae ke gararo o thuthile ga raro ke wena ke zaneni ya a ntseng ka nore ke gabedi ka bedi ke zaneni le ka matšhiding o tlo šhala ba dula mo selofo wa tseba abutine bagekolo ba bantši ba tlogetse metsi e šetse ile marope ene a go nento kotsi ya go feta lerope ka lebaka la gore lerope batho ba seleka ka gare ga ona a gone moloi wa dulang le tšhweni ka gagage a gone moloi wa dulang le dinoga ka gagage dilo tše ba di bea ka gare ga marope e ba kry-a ka gare ga lerope go ne ngwana lesea wa bolokileng ka mo ba thuthile ba tsoša ngwana o la ba moria ye nngwe ya thokolosi e yang go tsamaya e tshwenya bana ba sekolo so go thotha go na le bokotsi bo bogolo sentse ge motho a thotha a tsebe gore ge ke thotha ke swanetse ke dire eng batho ba bantši a ba tsebe tsela ya go thotha gore ge re thotha re santse re bereke jwang šiwe malome ka kapa a ke go leboge moroka a ke go leboge o boletše a go tlala seatla kudu ke tloga ke dumela kudu gore lapa la koko le tlo thušega abuti o tlo thušega ke kwa bohloko ge koko a hlokofalela ke ngwana a swela ka ntlong gopola gore ge kgaitšedi ya ka a hlokofalela ke ngwana ka lekhule bohloko ga kalo nna ke le kgaitšedi ya ge ke le malome a mohuo le nna ke swanetše e nkame taba ye ene e nje gore ke nyake go tseba gore na ga botse ka mola ga sister bothata ke eng koko o bolla polelo ya go hlomola pelo ya go šokiša o re ka baka la go hloka re paletše le ko gore re emelele re nyake go tseba gore ntwe e hlotše mollo ka molapeng la ka ke eng ngwanaka o robetše kapa o thebotšwe kapa ga a robala kapa go diragalang ka yena koko o bolela ka go hloka koko o ne batho ba belegileng le bona ke dumela gore sentsoe le koko a hlokile go ra gore le bona ba hlokile ke a tekwa sentsoe le koko a hlokile go ra gore le bana ba gabo ba hlokile sa go mofa thekgo gore sister a re emelele re nyake go tseba rena mara ge ntlo ya gago e noswa ka mogo e ka ba ke baloi e ka ba ke badimo e ka ba ke eng gona ka gore motlogolo o hlokofaletše ka mokhi ba ba yang go šale ba dula ka mo jwale ka ge o boletše seriti sa motlogolo se ka se ba fe bothata nang se ka se ba tshwenye nang abuti ke nyaka go dumelana le wena ge o re go ne le batho ba bangwe ba kgona gore o kire ba phela ba kgona go bolela le wena ba sepela ka maoto a mabedi mara o kire ba hlokofetše bophelo bo bophelang ke abuti ya gone motho wa go phela wa ka bophelang a gona abuti ga a gabotse mara ke nyaka go dumela gore ke tshepa lenane go la pitšeng tše kgolo kudu ke tshepa tloutša baroka kudu mo e leng gore
ka mo ga di bue fela as long as motho a emisha matsogo a re ke kgopela thušo ke mohloki ga ke ne selo tloutša baroka di kgona go tsenelela ke wa riti ka kgaetšedi ya ka mo ka baka la gore ga a belegwe ka lapeng la koko and then o mongwe wa batho ba ba ganang gore mo go be le thušo o mongwe wa bona ke kokwage mmago kae mmago tlhokofetse o šetse le mang ka lapeng la geno nko mo fele kopelwana le nna ka lapeng la gešo re šetse re le ba bararo o first born wena ae ke second born go na le abuta ka go ba nne then go ba le ngwana a gešo wa last born le dula ka ga geno goba le dula ka ga mokgekolo a ga nneng gotle be re dula ka ga mokgekolola so nna ke ile ka tswa ke tenya ke stand sa ka ke dula ga ka nna abuti ya go o dula ga gage goba gona ka moga koko abuta ka o toropong mara ga a buile yena o dula ka ga koko abuti ya wena di mosepelela ga botsa gone bothata awa a go loke se ga di mosepelele ga itse diaka o di kukile go tloga tšatši le mathomo ke boletse le wena ka di voice note ka go hlahla gore taba tša gago ga di kwagale ngwaneso di bie so le so le so gore tle di kgone go kwagala di kwagetše mara ka kwiša gore ge o fitla mo ke gore di seke tša nyaka go kwagala ke ka baka la gore o tšhogile ka baka la gore o tšhošeditšwe nka thaba ge o ka bolela le bana ba mmago kana mmago a ne motse ne mmago a ne motse jwale ge mmago a ngwanene o dula kae ka ga koko ba dula ka ga koko ba le ba babedi wena ko wena o tswileng o dulang ga gago ke dula ga moroka ke a kgopela gore kgaitšedi yaka ge ba ba gabo abuti ka palapala koko le kry-a thušo a pane le bona ka gore yena o ne motse o tekemetse gora gore ge motlho mongwe go swantse go ye go berekwa ka lapeng la gage ga go ne motho mongwe a ka tleng a re go yena a re ka moe ga batle ke nagana re ke te kwa gabotse o tloga o te kwa gabotse ka baka la gore sese ga se gabotse gore bophelo ba gage bo seke ba ba gabotse a no tsamantše a swara matogo gopola re go o swara matogo banna ba ja ditokomane ge o swara matogo bana bata ge o swara matogo bana bata mafelelong o kry-a o šetse o ne le bana ba go tlala seatla ba e leng gore ga go ne le o mowane o dulang le papage kgaitšedi ya rena nka thaba kudu ge a ka panana le ba and then ge go thušiwa lapa la koko then lapa la kgaitšedi ka lona le kgone go kry-a thušo a kgone go kry-a thušo ka lapeng la gage and then e kgone go ba le kgarebe wa mmona gore ke le kgarebe le le botsana ge a ka no kry-a letogonyana wa botoboro se batla a dulela sa ruri a kgona go ba permanent mmerekong so ga ke ne ya mantši prof nna ke lebogile kudu and ke nyaka gore bana ba gešo le seke la te tshola gore le tlile mo maphelo a le a tlišitšeng mo ke a lena that is why go ndua le rere ga re tlo fa motho thušo ka go mo gapeletša re bolla ka lena ba le leng mo gore go tlo thušiwa lena maphelo a lena a boela a ba gabotse ge e ka ba go ne le dinyama mathata a lena a ka gare ga diatla tša professor Mreme ke yena a tsebang gore ditokološi methebolo e mohlomong e leng gona o tlo bereka jwang ka yona so re kgopela gore lena le le ba bararo ka mogoki le sekebe la dumela go tlo ba le motho a tlang go le tsena mo gare a dia gore le fapane ka gore ge le ka fapana le tlo dia mmerekwa monno gore o tle o be boima kudu gore a tla le thushe ka gore a ka se kgone go thusha batho ba ba sa kwaneng go ra gore go tloga gone jwale le ya go swarana la kry-a thušo and le tlabe le te kry-ela thušo le sa kry le motho o mongwe and ke nyaka gore ge le tloga mo le beng jwale ka lehlakanoka ke phentse ke fa batho moroka mohlala ke re lehlakanoka ge go tsoga moya a lenya ke hlakahlakano le ya patlama le ya saka meboya e ka moka ya feta dihururu tlhakatlhakano ka moka ya feta
ge e fetša go feta letlakanoka la boa la ema letlakanoka o ka se le kry le phigišana le situation ya moya ba tlo o bolela batho gore le ba kwele gore ba reng ba tswa pitšeng tše kgolo he ebile bo malome a bona ba re taba ke sekete ba bangwe ba tlo o kitima ba ya go phouka bo malome gore ba kgotla-kgotle koko thumatšhe gore koko a nyefe moka ge koko a nyefa moko gore a re le lena le tlo o nyefa moko so ke nyaka go le kgopela gore go swaraneng ga lena le thegeng mogekolole ka gore lehulela le bileng ka kua gae le le leng le a kenya ko bola ka lona koko o boletse gore motho ba jwa mara la go swela ka ntlong a le normale so le no swarana la thietša ba ga moremi gore ba re le direng jwang le seke la dira jwang la no dira ka mokgwa lena ba le botšang ka gona le tlo a loga bana ba gešo ba bantši ba alogile mo pitšeng tše kgolo le seke la forwa ba bantši ba alogile le tlo aloga batho ba tlo no bolela ka mokgwa ba ka bolelang ka gona beke e tlang ge re tlo swara story sa bobedi ba tlo fologa ba tlo namela ba bang ka gore go ne le batho ba bang ba no belegetswe go bolela ka ditiro tša batho so ge ba fologa tša ba ke ba namela ba beke e tlang la bobedi la bone ge re tsentšha ba bang ba fologa ba labe ke mmereko wa bona and a se gore batho ba ke ka ga bona ga ba ne mathata lehu moroka le a baba lehu le ka se go buelele gabedi wa no tloga o ema gore nna ke nya ke go thušega go ne le problem is either go ne le sera kapa lenaba le ke le kgonang go šira family ka moka ga lona and then goba re le ba family re ka no be re tseba gore na ba hubaki go diagalang ka bona and ge ke tseba ke le ka kapa jwale gore wa batho ba ga mobane ba tlhokofala soke moroka nka se dumele gore go tle go be le thušo mo ka gore ba hubaki gape ke baka jwale ge o mongwe a tlo emelela re o nyaka go phološa bahubaki o nyaka go thibela le a mangwe a mahu gape lehu bana le aba lehu le kgona go babela moroka e se la geno o se selo le ka mowe lehu no kry-a le go babetse le go swere o se selo wa ka moo so nna ke lebogile magagešo ene ke nyaka go no tswela pele ke leboge gore le bitile pelo la kgatla dipelo ka maswika le ge dikholo di tsena la se dule fase ke rata go leboga koko ge a noile go wena a re tima founu dropa founu ewe ka baka la gore koko o be a tseba gore mo re yang gona ke mo sontseng re go hwetša thušo gona ke tlabile ke lentso la koko ge a re ka baka la go hloka ke paletše le ko go tseba gore na gabotse mollo o šileng legae la ka ke eng mollo o šileng ngwana ka ke eng ya wa bona malome ka kapa ka malapeng la bokoko koko a ke bolele ka bona ke bolela ka lapa la papago lapa la papago le ne bothata lapa la papago le ne bothata bo bogolo bo e leng gore ke nagana gore ke ngwana gore nkebe taba tše di bolela ke nna le kgono nkebe di lokišitše ke bakgalabe ba e leng gore ke ba kgoroela ke tlo go lemoša mo bana ba lena ba nyalo se se botsege se tla ka ga bolena ke heshe bana ba lena a ba kgone go dula fase ba bolele papago o bolokilwe plekeng e rong mmago ga a bolokwa le mang le papago malapa mogalabe le le 4 a le kgone go dula fase le bolele malapa mogalabe le le 4 le satletse ke bothata bo bogolo ba lehu ba ka no jika ba itira o ka re ga ba ibone mara ya tetsweletša gore go ne nto e sa sepeleng ga botse go ne le mathata e leng gore a diragetše ke a tseba ge monnane malapa mane a se gantši ba ka kwana go tlo tsoga go bakiwa mara poloto yela e ka se dule ne nnoši la nongala la itlogela ge nkebe se ne dipolelo nkebe le dutše ka mola polotong ka moka be le tlo lekana go abe go tla le ditlogolo e ka no ba 38 be le tlo tsena ka mola gare ga poloto mara ka lebaka la gore go ne dipolelo e šetše nnoši koko motho ola ke papa gore bolelang ka yena go sa kgathale gore ngwana wa lapa la bokae ge alla o swanetše go thuša ke lena ge a ne mathata mo a leng gona o swanetše go thuša ke lena papago a se ngwana
sa beng a se dira o ba dira dilo a lebeletse gore go phološa leina a ke go botsiše Koko o nyadišitše bana ba bakae wena wa gona da nyediyo okay la mafelelo gore o ya lenyalong la bana ba papago ke ne a o sa tseba Koko ba le baganang ba rata ba sa rate ba ihloka thušo ba rata ba sa rate ba ihloka thušo go thuša bana ba bona ene ge ile gore ke nnete ba rata bana ba bona ba tla ba bela le nnete ba nyaka thušo for tabeng ya gore bana ba bona ba be le tšwelopele mathata a tseneng ka mogare ga lapa la gago a ka se stope go fihlelela tšatši le e le gore ba le ba bang le bona ba lokišega nna nka thuša wena ka ga gago mara malapa a mogalabe ka moka a sa tlo experience mathata wena a gago a tlo ema ka lebaka la gore o tlile mo ene go tla ba le se re se dirang ka molagare ga lapa lele a ke ne taba le go loišana a ke ne taba le go gegeana a ke ne taba le go baka thoto ya mogalabe ke na le taba le bana ba bannyane ba ba belegwang ka mola kgorong ya mogalabe ba ba sokolang bana ba ba ditsene gore mmamogolo ke mang mmane ke mang ba lapa la kae ba jileng tša tate mogolo no bana ba tsene mara sa go kwiša bohloko ke bona ba sokolang ke bona ba llang ke bona ba sa robaleng ke bona ba hwang ba swanetše ba kry-e thušo lena le ba bagolo le ye go tutukiša mmago kae le re le mmoloketse mo motete mo matšhiding ka lapeng la mang o dule ka gaka o boloketse mmago ka ga gago ebile o thuthile gore a re o ka mo o boloketse mmago lapa le la re sa lebala gore ke la gago nyakono le bontšha diphoso tša family bana ba tatago mmago o tlo ba tshwenya le ge e le gore ke bana ba basadi ba bangwe gobane ge tatago a re basadi ba ka bakae o ya go bana ba gage ka moka a sa kgatha le gore mmago mang ke mang mmago mang a se mang gonne le ge mmago ge bakhu ba re ba tsoga ge phalafala e lla o tsoga ya kae gobane ke leropi a gone molato re tlo ya go dula fase re le thuše re lefe maele be ke no ba ke nyaka go bontšha Koko gore wa bona batho ba le ba ganneng a ba neta ba bagane ene ke lefa maele gore ge e le gore ba tlo le founela ba le botsa ka ditaba tše a ba le khule ka selo a ba le khule unless ba le botsa ba re no bana ba ka rile phoso ya gore re ga reye dilo tše batho ba le ba di bolelang di a kwagala di ka no se kwagale gone jwale mara go bana ba bona ge motswadi a le wrong o swanetše gore a tsebišwe gore o wrong mara ka tsela ya maleba ya hlompho ka ga tsebiša ke ngwana gare ga mmereko Koko ke ithutile dilo tše dintšhi kudu gore ke batho ba bantšhi ba bagolo ba dirileng diphoso ene a ba nyake go amogela diphoso tša bona nako nngwe gore ba seke ba amogela diphoso tša bona a re ba botse ka tsela ya gabotse fela be ke go bontšha Koko gore go na le mathata alright mosadi o mogolo o kae wa mogalabe mosadi o mogolo wa mogalabe e le mma alright ge mosadi o mogolo wa mogalabe e le mmago ka sega geno ge le boloka motho le mohlabela kgomo tše kae le pudi tše kae ka re nako ya tlhokofala ke re tsele selo mma ebile a tlhabela budi alright tlhabile kgomo fela ra tla ra tlhaba le ya tlhobošo ra tla tlhaba le ya leswika kgomo ya leswika a e bereke badimong kgomo ya leswika ke sešebo a e bereke a re bale o ka re ke selo ke sešebo kgomo wa leswika motho kgomo tše di mmolokang ke tše pedi ye ke kobo ye ke monyanya wa ka kwa mafelelo ke mogwaga ke hlobošo ke pudi ke ye re mo apešang ka yona ye ya leswika ke sešebo sa gage ke ya go fa batho Koko ge e le gore ke nnete mmago ke mosadi wo mogolo gona gora gore
mmago le papago ba gole le gole ene go ra gore lena le bana le ba tlalantšhitše ge monna a ne malapa ga a fetša go hlokofala ba lapa la ga bo monna ba ga bo tatage le ba ga bo mmage ba swanetše go gatlana ba ye go rera taba ya gore basadi ba monna o gore ba tle ba ile le monna gore o bereka jwang ka yona a ke e bušeletše o ka re fetile ge monna a ne malapa a mabedi a mararo a mane a mahlano ge monna a fetša go robala ba ga bo monna e le go ba ga bo papa le ba ga bo mme re ya ba bitša ra ba bontšha ngwana bona ra re šurobetše ge ba šala ba bega lehu go tlo ba le banna ba ba yang go dula kgorong ba bitša le bakgekolo ba babedi ba bararo ba ya go bolela gore malapa mang a monna o re ya go be kgopela buang basadi ba le gore ba tle ba mmoloke poloko ya monna wa neng malapa a mararo go iša go a mane le poloko ya monna wa neng mosadi o motee ga e swane ene e sa swaneng lena le rile diphoso le ge nkebe mmago e le mosadi o motee be le sa rile phoso gobane tatago ga a bolokwa ka gare ga lapa le e leng gore ke la mosadi wa gage le mmago ga a bolokwa ka gare ga lapa le e leng gore ke la mang ke la monna wa gage o boloketšwe ka gare ga lapa la morodi wa sengariang wa senganyalwa ebile ba seng babe ga lapa la gage papa go ba santša re ga a roballe ka ga gage le gona re lebeletše pele gore papago ke ngwana bokae re ne go ba juša ko go se latele setšo go ne dilo tše dintšhi tša rena di senyagang e se badimo e le taba ya go se latele segaga borena papago be e le ngwana bokae mo bašimenyaneng ka gare ga lapa la gabo wa boraro go ra re go ne ra ngwane ke rakgadi yo mogolo papago mo go bana ba bašimenyana lapeng la gabo mo go bana ba bašimenyana ke sa bale bana ba makgarebe go bana ba masogana ke nyako tse ba re papago be e le ngwana wa bokae wa mafelelo wa mathomo wa bobedi go ra gore be go ne monno o mongwe gape wa lesogana mo latelang a tlhokofala alright a re tlogele ke ra ngwane santse a nyakelo stene a ke ra a šale ka gae papa a tšwe stene papa go a tšwe stene alright papa go a kere o boloketšwe tsaneng o boloketšwe ka lapeng la mmane o mofo monnyane mma go ba le kae mma ba a tlhokofetše mama go ba a šitše a tlhokofetše mama lapa le lennyane ke le lennyane le ka tsoge le fetogile ya ba lapa le legolo lapa le lennyane ge monna a ne malapa a e le go gore a lebane go ne dilo tše e leng gore lapa le lennyane diphoofolo ga le hlabe lapa le lennyane ka segaga borena le hlaba kgomo e tee fela ya hlobošo a le goge a le tšweše lapa le lennyane le hlaba kgomo e tee dilo tše ka mokana ga tšona di lebane le lapa la geno ene lena bana ba mmago ke sa ba le wena o nonnoši lena bana ba mmago ge le sebe la lokiša taba ya gore papago a dule ga botse le mmago lena a go no re dilo di tlo loka go bana ba mmago le ba bakae re se dire 7 re se dire ba bararo fela le šetše le ba bararo mo go bana ba mamago ge e be le 7 lesogana la mafelelo le kae la mafelelo ke no a founu joyo alright e ka ra dorobe founu wa mafelelo a gona bothata ke sho theeleditše o kwele le ne mathata kuku wankwa le ne mathata ke thuša wena ka re ke bolela ka papago ka gore gona wankwa mo a re bolele taba tša gore ba re segiša mang ka batho re bolela ka bothata bo e leng gore bo akaretša ba ene ge ba batlile go rena a go no re se ke ra ba thuša a go kgonagale kuku a go kgonagale na bana ba lle ba tle go rena re gano ba thuša go ra gore re batho ba mohutamang go ra batho re no tla re be mo lenanegong and then re palele ko go thuša bana ba etla ba llela go rena ka gore mamang o gana bana ba thušega re ba jikiše ka dillo tša go swana le tše re ba jikiše bana a kgonagale kuku papa go ba swantše a bolokwe ka gare ga lapa la morwage ke feditše
malome ka kapa a re ko ba thieletši re ba fe 5 minutes re ba ko gore bona ba reng kua gae mabapi le taba ye re swere go fa a re le boga motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM nomoro ya mogala ke 01311004 060131100407 ke nomoro ye o ka eletšetšago a mogala ka mo ke moka wa fa maikutlo a gago kapa mohlomongwe maele mabapi le se o se tsebago ka mathata a e leng gore batheletši ba rena kapa balli ba rena a bana le ona mo MCRS o mo moyeng dumela MCRS dumela kakapa we kakapa thobela le kaina re gona ra lena wa rra ke rometsa le tlo tsa ba roka ka mo thobela o bolelang o sale a limanganya hape ya tša bo bona bothata ntate kakapa mathata a thomile ko morao kwa mo ba thanko teng sa mathomo ntate ba mmolokile ene motho ntate nana le basadi ba ba fo ka mo ba bolelang ka teng le khopela o botsa mme question nyana e one fela gore e ka ntate o ye ba mmoloka ba mmoloketse ko mosadi wa mathomo gore o bofello na o e tlhalositše papa o boleketšwe mosading o monnyane o boletse ko mosadi wa monnyane ke phoso ya mathomo eo a ba irileng ene ka mo ke bo hape ke tsene ko abuti ka mo ntate moremi hle thobela ke kopa o thuse ntate o wa batho o mo bophelo bo a bophelang bo boimathata ya ke motho o mo bjang o phelang ko hara lefatshe le a sa phele le batho a phela a nyako ipona a di-notion nako yo yotlhe ntho a ba mo tsamaetsang le yona e dimathata ntate moremi ya e dimathata ntho ba mo tsamaetsang le yona mara e le tsone ntate moremi ra itseya re tlwela ko matsong a gago ya ke wena ke o tshepang thata ke wena o ka mo thusang ke wena o ka mo ntsha bollong tseno ke go tsona tse ke kgopela o tsene ntate moremi go hara lelapa leo la matlala leo ke kgopela o tsene ntate moremi o ba thuse ka mokgwa o ka kgonang o ba thusa ka teng ke tla ria jwalo a ke leboge ntate moremi thank you a re leboga wa rra 013 1100406013 MCRS mo moyeng dumela MCRS kakapa hlangu professor kunjani siyaphila hlangu njani thoma ko mathomong ya thoma ko mathomong la palela le le go llela ya le ba khalepe bo ka bonda wa professor ya ya o thusa le o ba thusa ndene bona culture ya shuma ke section 31 subsection 1 is cultural ya ba phela ba di mo bona na kongo ba loya ba thula kongo ba re ba loya ba loyiwa ya aba ka landeli ini setso ya thokozo ba khalepe bo botlhe ba thuse ka ofela o tobe ka mmeo ya ke tla ba thusa hlangu ya thokozo thank you a re ba mahlangu 0131100400611004007 ye o itheleditšego ye ka nnete rore ke motse community radio ya lekgotlakgašo la selegae gona fa le go 96.3 FM ke moka ge e ka ba 96.3 FM ga go fitlhele o ka retopa fela gona fa le go www.mcrs.co.za MCRS o se mo yene a kwande a re gona rra lena wa rra ke mang ke Elia ke tla seuta ba soka ine ga re re tabe sa le ya gesu ke a go amogela ka tšwe basadi ba babedi ya a nyetse basadi ba babedi a ile ba fapana le mosadi o mogolo after a nyetse mosadi o monnyane and then a ba tloga le mosadi o monnyane ba itla mono le ba le ka ba fiša mono ya ba gore ne ba le bana ba lesome le mosadi o monnyane ga bana ba lesome mokgekolo ile a tlhokofala mogalaja wa kuruga magana go utlwa kae a ile ko bana ba le ba sedile go setse ba bararo warra ama re mo lapeng le
go ke ga botse go di swantšha le tša geno o ka ba fa maele a mohuta mangwarra nna ke fore go bona nkabe ka moka ba tšhile oya le ba ba ganetšang ba ekwa ka gore e a šiša tabe ya bona nna ke bona ka nna gone ya re le ba bararo godimo ga somela bana 7 ka moka ga yona gone au batho ne ba mopuntano moane wa rathole ke teng a gone bothata ntate a re leboga kudu a ba tla hwetša thušo ba ba kgonneng go tla re a leboga moroka o ka nape wa no re tswallela ye ya ba semmušo ke mo ka re tle re kgone go amogela balli ba le ba bobedi ba le go ka mola ntle go baeng ba gešo ke a le leboga ga le tlile mantšu a ka ke ya tlogelang dipolelo di ka se le thuše mo bophelong re tšea polelo fela ye re agang ge e le polelo ye e sa re thušeng e gafeleng ka thoko e sepele le noka ene re ya kgopela go ba o ile go gore le ba emetše ka dikholo re kgopela e be dikholo tša dikeletšo batho ba ba modimo ba lla ene a ba bolela motho gampe mo jwale ba family thušang meloko ya gabo le naši le rena re tle re kgone go ka ba thuša koko le re emele mola motswadi ya ka le abuti le sesi di tlo le thuša ka re a leboga nakwa lena re kgone go bona ba le ba bobedi le seke la šutha magagešo re tsentšheng ba le ba bobedi re kwenta ba bona Moses Motwa antsi ba ntse ba ka llang metere wa dulang nageng ya Senotlele ke rata go le ka Sontaga ka di 1 September 2004 ntate Moremi Tlotsa Baroka o tlabe a bina ka lapeng la ga Mogotlo gaufi le taxi rank ba bangata ba go tseba e le ga bucket vale ke rata go tsebisa maloko le metswalle ba ba leng kgole ba kgale ba sa tsebe gore ka Sontaga ba nengwa ditlogo bana ba Mogotlo ditlogolo le ditlogolwane khuku ka moka e tlang le tle le go ditaba tsa bolena le kgone go tša matlhatsi le matlogonolo le kgone go tseba gore mathata a le tshwereng ka malapeng ke a eng and then le ka kgona go a lokisa ka mokgwa mofuta mang ba e leng gore mohlomong a ba tsebe ba ka tla ba mfounela for information ba founele nna ke le la mmetere mo dinomorong tse 063 247 4781 ke a leboga ka moka mo Senotelo ga Motwa gaufi le taxi rank Thobela bana ba gešo ka moka ka lebitso ke nna Moses Motwa antsi ba ntse ba ka llang mmetere wa dulang nageng ya Senotlele ke rata go le tsebisa gore ka Sontaga ka di 1 September 2004 ntate Moremi Tlotsa Baroka o tlabe a bina ka lapeng la ga Mogotlo gaufi le taxi rank ba bangata ba go tseba e le ga bucket vale ke rata go tsebisa maloko le metswalle ba ba leng kgole ba kgale ba sa tsebe gore ka Sontaga ba nengwa ditlogo bana ba Mogotlo ditlogolo le ditlogolwane khuku ka moka e tlang le tle le go ditaba tsa bolena le kgone go tša matlhatsi le matlogonolo le kgone go tseba gore mathata a le tshwereng ka malapeng ke a eng and then le ka kgona go a lokisa ka mokgwa mofuta mang ba e leng gore mohlomong a ba tsebe ba ka tla ba mfounela for information ba founele nna ke le la mmetere mo dinomorong tse 063 247 4781 ke a leboga ka moka mo Senotelo ga Motwa gaufi le taxi rank Thobela bana ba gešo ka moka ka lebitso ke nna Moses Motwa antsi ba ntse ba ka llang mmetere wa dulang nageng ya Senotlele ke rata go le tsebisa gore ka Sontaga ka di 1 September 2004 ntate Moremi Tlotsa Baroka
o tla be a bina ka lapeng la ga Mogotlo gaufi le taxi rank ba bangata ba go tseba e le ga bucket jwale ke rata go tsebisa maloko le metswalle ba ba leng kgole ba kgale ba sa tsebe gore ka Sontaga ba mengwa ditlogo bana ba Mogotlo ditlogolo le ditlogolwane kuku ka moka e tlang le tele go ditaba tsa bolena le kgone go ja matlhatsi le matlogonolo le kgone go tseba gore mathata a le tshwereng ka malapeng ke a eng ene le ka kgona go a lokisa ka mokgwa mofuta mang motse community radio gona fa le go 96.3 FM metsotso ke senyane fela go itšwela go ere ya lesomete 9 minutes after the hour 11 o'clock nna ke nna morwa motšhamaubane ka kapa ya radio ke tsamaya le professor Moremi fa gomme a ge ile ga jwale gona a re tsena go balli ba lapa la bobedi ke moka ba tla tamiša ba titsebiša gore na ke bona bomang a ba tswa kae ke moka ba re fegolela se borala a jwale ka ge mampia a re tloga re lapile melala ruri ke tlo thoma ka mo go kgaetšedi ya ka mo nke a no tamiša fela ba thieletše ke moka a titsebiša ga botse Thobela ke a le dumediša ka moka ka moradiong dumediša wana ntate ka kapa le ntate Moremi le ba thieletše ka moka gae ke nna Nancy Mphahlele ke jwa lefaseng la Mteti Slow Nancy Mphahlele a re a leboga kgaetšedi ya ka fawe Thobela ntate ka kapa le lena ntate Moremi le bašomi mmogo ka lena le ba thieletše kwa gae leina la ka ke nna Mitla Mary Mphahlele ke tswa Mteti Ramaphosa a re a leboga bakgaga ba ga Mphahlele re a leboga hle gomme ga gone molato ntate Moremi ka fawe shibao ba titsebišitše nke o no ba amogela semmušo ke moka mongaka ba re fegolele se borala jwale ka ge mampia re lapile melala ya a ke leboge magageshu maduma lena a borutho a fihlile go nna le nna ke a le dumediša a ke na bothata felo re fa go tla go kwa dillo tša lena nako ye le nyakile nako e telele bangwe ba e rapediša ba e kgopediša ba e phethela ditaelo bangwe ba phasa modimo wa gabo lena o arabile e re nako ye a lefile go yona le re feng tša bohlokwa tše di nyakegang gore re le thuše ka tšona ke ngwaletše pitšeng tše kgolo ke tlo kgopela thušo mabapi le lapa la ka kwa gae ga Mphahlele ka kwa gae re bana re le 5 ke bašimane ba bararo le bannyana ba babedi mošimane wa mathomo mogolo o tšwele ka gae o nyetše ausaka wa bobedi o agile Mhlanga ka gae go šetše nna le masogana mararo so nna ke dulang ka kwa gae le bana ba ka abuta ka o mongwe salano ya llanaga o no tšwelela ge re na le mahu fela o monnyane no ba motho go dira di-peace job wa tla wa tsamaya so bothata bo bogolo bo bo dirileng gore ke ngwalele dipitšeng tše kgolo ke taba tša gore ka kwa gae a gona boroko a gona khutšo ke na le gore bošego ge ke robetše ke lwa le dilo o kry ke lwa le dilo bošego di nyako go ga bana ba baka so mihle le mihle bošego a ke robale kore ge letšatši le dikela šetše pelo ka eno ba e ntsho cause le bana ba baka ba robale bošego ba tsoga ba phaphama ba gwella mama noga šile mama kgokgo ntoela e tsamaya mola o e bone nna ke e bone mara bona ba kgone e bona ka mokgola ba actang ka gona so le ke na le gore maybe ge ke tswa dishopong ke tšwa reka dijo go na le nako nngwe re ile ra kry-a legotlo ka gare ga fish oil mara fish oil la e sa le msa e sa tswaletšwe mara legotlo le gona ka mogare e ntše e tswaletšwe ka mokgo so ke dilo tše dintša di maaka tše e leng gore di a diragala bošego no kry-a go tsamaya dilo mo gedimo ga ntlo o sa tse gore dilo tšeo ke eng mešito e megolo di a kiba wa di kwa dilo tše di a kiba ke dilo tše e leng gore o ka re dilwa le selo ene gantši ke na le gore bošego o kry o ka re ke bona serithi sa motho wa feta mara gore wa lebelela go ne motho o mmonang so ke dilo tše ntšhi cause ke gopola le nako e papa sa phela a buta ka o kereng sala ya llanaga o ile a re a etswa jwaleng e le bošego ga boa o tsene a gwella mo lapeng ga tsena ka gate ga re tlhalosetša gore o kry-ile bagekolo ba goditše mollo
mo motlhareng o mogolo wa mo pele ga ntlo so ga tsena kokota mo ntlong ge re mmulela ke ga wela ka mo ntlong a thoma re tlhalosetša gore gape bathuši ba le ba goditše mollo mola mara rena rano re ka lebaka la gore o tswa jwaleng a senke ra itšeela tlhogong go tloga moo ya ba gona vela sa tlile a ngadile mogae a sa tlile a sa tla mogae total and then o wa lasbone le ena o ile a robetše e le bošego ga phaphama o phaphame a le mo monyako o tsogile a rurugile le saetele ka moka kgobogile a re na goga ke selo so le mogala jola papa ke gale a leka ntho ngwe le nngwe ka matla a bitša batho ba itla ka kwa gae ba tlo bereka mara a go loke selo go fitlhela a robala and then ge re fela re itswa le abutaka la usaka re le bana ba motho ba re tlhalosetša gore go na le selo ka mola jarateng sa gola selo seo so batho ba batlang ka kwa ba tlo bereka motsole ba no bereka fela go tshwana le gore a ba dire selo ba re selo seo swantše se ntšhiwe ka ntle le gore ntho e ntšhiwe o ka se tlo go loka selo so ke bone gore ke gale re leka le bona ba ne metsa bona e leng gore swantše ba itlhokomele mara ka lebaka la gore ka kwa gae ke ga bo bona ba tšea ditšhelete tša bona ba etswa mara gona thušo e re e kry-ang ene le before re tlo thothela gona kwa Mteti re sa dula kgobokwane mma le papa ne ba sa phela and then abutaka na bereka a namela bese ya 3 ya masa so o rile ga fetša go tswa a yo namela bese ka bo ma past 3 to 4 ra tsoga rena re rorota ra kry-a mogekolo a khuname ka matolo ka mo ntlong a apere kobo mara o ka re o beputše selo ka mo magetleng so ra thoma ba be ba re ge go ka diragala gore re ba tlhoke re tla ba founela ba dumetše gore ba tlo bola le rena ge e ka ba go tlo tlhokagala gore re bolele le bona wele ditaba ke tsona tšeo moroka di kwagetše wo ke ngwana a butage ke no se borena yena ka kua ga gabo ka gore o dula ga gabo ka kua ga gabo gona go lokile dilo ka moka di sepela gabotse le ena di mo sepelela gabotse na kgaetšedi okay re tsena ka ano a se ena o a butaka ola wa butaka o paletse go gotla cause a kry sa le ngwana sware tabela ya mmage e sa le semetsi mo go yena so tlo kry maybe e tsena diputšišo tše ntšhi o tlo palela ko go di araba o ke cousin ya ka o dula slovo ke yena ke mokgopetse gore a mfegeleng jale le wena o e bolele yeo ya leho la magadi boago o e tlogela ka ntle a one ke sa tlo bolela kere alright legotlo le tsena buang ka gare ga fišo ele ntane la kry ya go khurumetse mola ene le lekoto le wena o no le bona gore a e kgonagale ntho le e diragetšeng moo bona putšišo ke gore legotlo le ge le šala le tsena ka mo go khurumolotše mang la be la bua go khurumela mang wa tsang go potša story se sengwe sa bomme ba bang ka ngwago mong ke baphekola ba setlamo ba tlile le fisholi e ne dina lete ka mo gare gomme e khurumetswe fele se sa ga go monna story se segolo gape legotlo le tsene le lekoto ka gare ga fisholi ene o ka se reke legotlo o ka se reke fisholi ne legotlo ka shopong makoti le ya tsamaya le ya dishopong lori e gata stena kore o bone gore mo ke papading kore lapa le la ba le tšere ba le ria ka mokgo bona ba nyakang stena se feta windscreen ebile se itia makoti ebile go a fela ka yena bohloko bo bokaka ka nako monna lori a bone selo o gata lori wa pele o ile ema a kitse mara senke ke kwa ba e bolediša gore o ile a ema sese tše di riegang ga geno ke boloi kore a re nyako o hloba re a go ne modimo a ka le tlaišang ka mokgoo a go ne tate mogolo wa lena ka re lori feta a iria gore lori gate stena se bolae motho badimo a ba bolae onkwa ga botse badimo a ba bolae badimo ba phološa modimo o nna ke tsebang ke morapela ga a bolae modimo o ke mo tsebang ke morapela o a phološa wa bolayang ke Sathane wa sen le godimo wo re phela go le yena mo lefaseng a tšea go batho a romela lelapa la geno ka magotlo a lejišang difisholi tša go ba le meleko
a le sahlelang a le pallišang go robala ka gae a le hlokisang maroko a re yang gore go tsene ye ngaka e tšwa go tsene ye ngaka e tšwa mara le sa kry-e thušo bontši ba batho ba tšea gore sathane o le godimong a gona sathane ke motho wa go sepela ka maoto go etša nna le wena o e leng gore o naganela lapa la geno bobe o romela tšona dilo tšeo di sa nyakegeng ka ga geno o kwa bohloko ge a buti a sepela le mosadi wa gage o ria gore dillori di gate ditena di itie bosesi ba hlokofale ke bona bosathane ba re phelang le bona mo lefaseng le gwa jwale so lapa lela la geno ke tšhita dingaka le palla dingaka gore o le kgone le na le tsela ya gona gore o le kgone le na le tsela ya gona ge ba batlang ba gae ge ba ka re ba etla ba tsena mo la gating ba ka se le kgone gobane ngaka engwe le engwe ge e tsena mo la gating before ya go tsena ga geno go ne le se ba se beileng gore ge go etla mo ditaelo tše ka moka di felele ke maatla ge di ya ka mo lawa eno ba ditaelo tše dintsho tše tšhweu tše khwibidu sa tlo di sa bereka selo yona ke nnete šetše ke ilemogile gantši gore o ka re le ge re tšwele re ile bathong ba re fa dilo once wa tsena le tšona ka jarata di sa bereka ya ke mo go nyakegang gore ge go berekwa motse go tshelwe terata a re no e dira nto ya go tshela terata khoneng re lwantšhana le meleko a ke re rena re lwantwa ya semoya ye re e winang ka semoya ye e sa boneng ke motho mang le mang e bonang ke motho wa go ba le nneo ya semoya bankwešiša ene lapa la go swana le la geno a le nyaka o berekwa bošego le nyaka le berekwa mosagare gore baloi ba go tšea ditšhanse ba tle ba re ba tlo epolola mola re berekileng gona re šetse re phela bophelo ba gore a re sa fihla bongaka ba setšo gobane re tlaišwa mosagare re tlaišwa bošego batho ba bolawa mosagare batho ba bolawa bošego batho ba sa tlela ke tokološi mosagare ba sa tlela ke tokološi bošego re sa fihla eng go bona bana ba felela ke maatla ka moka ka gae gore a re baloi ba winne ke sa bušeletša lentšho le a gone moloi wa ka go loyang a sa go tsebe a go kgonagale a go diragale nka se no re ke le sokane gore ke tla go loya ke go bakiša eng ko kry-a eng moya wa makoti o robale ka khutšo fela o seke wa robalela ruri ba gabo badimo ba tsoge ba thušane le ba bogadi ba gage makoti a ye go lwantwa e kgolo o a mmethileng ka stena le yena mmethe di-driver tša go reila difatanaga ka go fapana re sepela re gatlana le mathata gobane batho ba kgone go bereka gore motho a tepolaye a tekwetše godimo ga traka wa madimabe ke driver wa traka ge o ekwa ba re go nento ba reng ke letswa ke ditaelo tše wena o ka se di botšeng gore di ye kae tšona di tsebang gore di tlo ya kae re tlo thuša butiago go wa go bereka mosadi wa gage ene letswa a le tlo lata monga traka letswa le ya go nyaka o e leng gore o hlotse gore taba e be gona bonkwa a go no re monga traka ka no re le le suka ke a legata le a tshela le lata koloi yela le betha winskri ke thwa mo e kwa ka wena go me diragetse ka ga borena bonkwešiša le ba mphatlele ba ga mphatlele ba le boditše ka marope taba e ya marope batho ba swanetše ba ikwešiša ene re swanetše re enyake re e kereye gobane wa bona go wagile kgausi le lerope o swanetše o tlo nyaka o tsewa gore lerope le ke dutšeng ka go lona le safe-na ka gore batho ga ba tloga maropeng ba tloga ba tšhaba ge ba tšhaba ba šia ditokološi tše ka mo wena moagelwane maki o mo kae gona mo malome ka kapa
apo gore a re ge e le gore a di sa kry-a di-fisholi ka kua di tla tshela terata di atla ka mogagago di atla di a ja di-fisholi le gongwe le ke tlo a senotlelo ka Sunday ke gopela gore batho ba ba tsebang ba agile gausi le maropi ba mpatamele ba tle ba tsebe gore maropi ao ba leng gausi le ona a safe gore ba ka dula gausi le ona na ene batho ba e leng gore ba shaile maropi ku ba tle ba bolele gore ba sa nyaka go dula ka mo maroping goba ba sa nyaka go dula then re tsebe gore leropi le re ala phatlalantšha batho ba go ba se ka sepela ba boifa ka re gonjwele ditsotsi di ne madulo mo metseng ka gore di dula ka maropeng wa ile thuthile kgobokwane be le tšhabang a ke tsebe rena e re thota kgobokwane ne re sa be ra tlhalefa gabotse mara ke nagana gore maybe a buta ka kare a ka e araba yena nko mo founele ape re ka seno thota di ria bang di 100 ye kazi nna ke sharp kazi ya o sharp nne gape o ke monyetla khazi ge ka ba lo wena o dilo tša gago a di bosana o swara matogo a o permanent le gona o te tšweletše nna ke bereke a o bereke bele nkane ore o right o sa bereke o kane ore o right o sa bereke wa khazi wa motswala ngwana malome warra a ke no tša sebaka se ke go dumediše ke boe ko go amogele lenanegong la pitšentše kgolo ke le kakapa ya radio ke na le ngaka moremi ka fa le kgaitšedi ya go mitla mphahlele le motswala lena ka mo go tšwa ka mola slovo ka fa le o fegeleditše kgaitšedi yago ditaba tša bolena di kwagetše gabotse professor moremi o bontšhitše gore o tla thuša kudu-kudu jwale go ne le potšišo mo ye e leng gore kgaitšedi o rawa rena re be re sa le ba bananana e fela abuti e be e le o mogolo potšišo e re ka kua kgobokwane ge le thotale ya moteti mohlho mongwe le ka be le tlogile le tšhaba eng kapa lebaka la gore le thota e ka ba le lefe mogalabe le mokgekolo ba be ba sene boroko nke o no rena ba nabela ka yona mongaka o no rena ba nabela ka yona re kgone go ekwa gabotse re ikwešiše ke tabe telele bara ka bonyaneng wa gore mogabila thongwa e be le motho a neng le fa gage a kgone tswara go fišetsa go ja ka gae go ja tsa mo e le gore ga a sa kgona go thomela ka go ba le malwetse ga ntša tsamaya ka ga ke sene e be ditse gore o ba ya tsae ka mmontse go le mara ena ka nna ke disa o di o lebelela le le gore no ke tla kra le gore ka mo ya re nna ga na sa na go mali tsa tsari ona le ma ke na ke ke ya ka le ka o ya jwale warra go ya ka seporofeto se se leng sa tšwela kgaitšedi yago a le ka sepetlele a be a go founela la be la fetša le fitlha kowe kobeleng ya seporofeto sewe go kwagetše gore marope a le letšwang go ona mathata a mantši a e leng gore a lateletše moteti o ka re a thomile kua maropeng jwale go ira gore le marope a le a ne le bothata mo e leng gore ke ka baka le e leng gore mathata a lena a gola a oketšega o a dumela ya nka dumela ka gore a kere ge mogala yo ba ya ka moteti o ba re ke tšhaba go hloka bophelo ba moteti ba ka kgobokwane o ya vale nka dumela gore mathata mantšha tsamile kgobokwane moroka ke na le piti mphahlele mo ke abuti a kgaitšedi ya ka mo o a dumela gore kua kgobokwane ba tlogile go se bose e le ge mokgekolo le mogalabe ba hloka boroko ke moka ba thothela moteti jwale ga re tsebe gore dilo tše di beng di ba hlokiša boroko di šetše kgobokwane goba tše dingwe di šetše tše dingwe di sepetše le bona goba
di sepetse le bona ka mokanao ya wa bona ge seemo se le so go tlo ra gore re ye go thoma go bereka kgobokwane and then re ye go ntšha bothata go tloga kgobokwane ge re fetša re ye le moteti re ye go ntšha bothata kua moteti and then re bone gore ga botsela go malapa a mabedi a ke le lefe le le go ba tšampa ka lebaka la gore ge ba ka dula ba le sora bereka le le tee ra tlogela le le tee go tlo ba le bothata go ne le ba le ba tlogetseng ba boloketsweng ka mola e ka ba masea abuti ka nako e le dula kgobokwane e ka ba mohlomongwe ka mo maropeng a ga bolena go na le mabitla mohlomongwe la mmolokela ka gae go ba mabitleng o boloketswe kae o ka dira pentja trusteng o tlhalosa gore moratho wa bona o mongwe o ile a tlhokofala e fela a bolokelwa dirapeng tša trusteng ka ge ba dula kgobokwane alright re na le tsela ya go thotha marope re sepela re ya pele ge o thotha lerope e le gore ke motse o beng o begilwe re thotha lerope re tšea lefata la gona ka mo leropeng le titikwane badimo ba ka gae re tsamaya and then pele re tsamaya re make sure gore ka mogare ga motse wa re tlogele selo ebile ga re sepele le selo re tsamaya re hlapile re tsamaya re ntšhitše meleko ra tseba gore re a tsamaya ene ge re sepela re laela kgošing gore kgoši a šala a tseba re leropele beng ba lona ba sa boa a re no tsamaya ka gore ge re no tsamaya fela re bitša lori thotha re sepela re tlogela medimo ya rena morago ene nako la re tsamaileng because re tšhabile gore mo re palela ko go dula ka lebaka la gore re a hlorisiwa batho ba le ba šala ba tšea medimo wa borena then re tlo šala re yang re sokola kua re leng gona ba sokola ke badimo ba borena professor mo re mo botšiša gore o a hlokofetseng ka nako e le sa le mo kgobokwane le khola ga ge le ka be le hlotše keng o e be salo monyane ya o bo mathene ya sejwala all right e be salo monyane prof ka mokgwa tlhalosang ka gona ya a ina bothata malome ka kapa a re dire so a ke ntšhe banna ba ye go thuša family go sasa a ke ntšhe banna ba ye go thuša ba le ba robetšeng a ke ntšhe banna ba ye go thuša lapa la abuti a ke botšiša abuti gore ge makoti a fetša go robala mola go batša ke stena ba molaeletše abuti re tsene lehung la mokgekolo wa geno wa hlokofetseng ka kotsi ya sefatanaga dr mre mo botšiša gore ka nako ye a hlokofalla mo a hlokofaletšeng gona le ile la kgona go molaelela ga botse go ya ka mokgwa wa semolao e tšhile gabedi la mathomo re molaele mara ka ge ke tsamaya ke ya ka monte go a kwagala gore ka re ga ra molaela ga botse okay ratara a boela a o mamola ke sa gore re molaela lekgalabedi go molaela ga botse ka moraga gore le molaelele lekgala bobedi ga senke la boela mo ba ileng ba re ga se a tšeega ga botse la nyaka go tseba gore mmereko wa go motšea o sepetše jwang oh ya le hula ke tiragalo ya neng last of last year okay no a ena molato tše dintšhi a ke re bjale re ka senape re di bolela mo moyeng re tlatla re di dulela fase ra di bea gabotse fela ke leboga ge e le gore mangaka a ga borena ba kgonne go lefa tsela le go le bontšha gore o robetše se segolo ko ra robala gabotse a se ka kry a tlaiša ke batho bothata bo bogolo bo ka mola gae a re bolokišeng ene ye nngwe gape re na le gore ge re tšwile re rotlhola
ba re botse gore mabitlale a bomma ba berekile and then le ka mola jarateng ka mo re phatlhelang ka gona ba go berekile kore ge re phatla o swane gore re bolela re noši ke go kwele mara before ya mola mabitleng wa tseba se wa re botsa re fisholela go ba le legotlo e feletše kae se tsale ka e latlha la setšo la go e nyakišiša aowa ne ke no ba ke noša ke re ba toropong ba butaka o tla ga e mafelela go mara o ile wa ba bontšha yona sa le ra e šuta snepe ra ba romela se ka enepe sa gona a ke tsore ba sane le yona nna wena o naso ao nna ke re no ke sore le popotwane okay mtswala a o nayo oya abuti o mogolo ane snepe sa yona abuti Pete o a le naso all right okay no a ena bothata ke nana ra buti o right ke sa tsebe maybe go ne putshišo tšo nyakang go and then ga buti go ne mang go ndwa le mo ileng gore go sa batla re ge ba ya go thusha kua ga buti ba mogwetša go na le mang ke weekend ta ya go ratle ya ke tse re šetša fihlile na e tlabe le gona neng a buti mosegare all right no go ra gore ba ga mremi ba tla re ge ba etla ka mo gae ba etla go le thusha ka tse ba le thushang ka tsona ba tla go hwetša no a go ne molato prof ke nagana re ka mo go abuti ka mo re weditše ya ka mo go abuti weditše abuti re ya leboga ngwaneso re leboga nako ya lena le go sebe le go gana go hwetša thušo jwale ka ba bangwe ba bahlong ba gana ba tle ba te tshole ka morago re ya leboga ngwaneso ka nnete prof family e nkgahlela gore wa tseba ge batho ba ne le mathata prof gantši mathata a phatlalatša batho mo e leng gore a re kgone go dula fase ra bolela ka mathata go fitlhela re kry-a tharollo gantši ge mathata a e tla phatlalatša batho wa kry-a batho ba palela ke go kry-a thušo ka baka la gore ba phatlaletše ba sa kwane so this family ke nyaka go no e bethela matsogo gore ga senke go e ba le o a reng nna le seke la mpala mowe nna ga ke tsene eng ke tsena eng ka moka ga bona ba mo moyeng o motee wa go nyaka thušo ya ke a lebo magagesho ke nyaka gore go ba thieletše ke nyaka gore go ba thieletše ba e le go gore ba thieleditše lenanego le ke nyaka nke re no bolelang se sengwe mabapi le taba ya go tlogela maropi go dula gausi le maropi gore lena le dutšeng gausi le maropi lena le boroko ga kakang le tlaišegile ga kakang re ka dira eng ka taba ye ya go tlogela maropi morago goba re ka thuša family šijwang ke maele a e reng gore no a re a kgopele setšhabeng go tšwa gae ka dikgokaganyong tša leago ba balle nomoro mo malome ka kapa re kgone go bona re ka ba thuša jwang re leboga motheletši wa motse community radio nomoro ya mogala ke 013 1100406 013 yeo e theleditšego ye ke motse community radio ya lekgotlakgašo la selegae gona fa le go 96.3 FM nna ke nna morwa motšha maubane ka kapa ya radio mo ke tsamayang le professor moremi magagešo moroka o kgopela gore nke re lebeleleng taba ye ya maropi ye gore na lena le tlogetše marope a ga bolena mo le leng gona a le swara jwang lena le dutšeng kgausi le marope a baagišane ba lena a le swara jwang 013 11004 06 013 11004 07 motheletši wa motse community radio nkore le tšetše mogalahle re a tseba gore mo magaeng a lena le lebane le marope le furaletše marope a ka thoko ka nako nngwe ga go ne boroko jwale le jwale ya mo ditlo boa MC a retso mo moyeng a kapa ebo
Professor kunjani? Hlangu. Wena ukhotha dipleke tse dintse lo nna le marope. Sinotlelo o na le marope a mantsi ke ba bolele batho ba mo. Ya nke ba bolele ba sinotlelo. Na motho ka kana sala ba hona. I'm sure 3, 4, 5 years back. Ka re ka ya mshate ka re bona marope la mde ufuna abantu bangenela ba hona. Ya. Akina ke le rope motho kwa ga le ira ditsotsi. Ya o nyake le rope ne. A ke le funi. Ya. Taba tlola lo tsa bona motho di sona mela rena mo. Angwafuni ngiyathokoza Professor. Thank you Hlangu. Leboga Mahlangu. Amen. Aga 0131100406013 11004007. Ya, what's our Mahlangu? Mahlangu bolela nnete. Gape sinotlelo ke ga bo marope. Wa bona sinotlelo? Sinotlelo mosiswana le kgobokwane. Le kgobokwane ke ga bo marope gape. Ene le gona mola next door ga ere ne le lona le rope. Awe mapele bale. Ka morago ka morago. Okay. All right. MCRS o se mo yeni locha. Ntate ka kapa le kae? Rona ra lena wa ra. Ya ke ali manganye ka mo fatsing la tsosa nguve ka ba ke twa ke Falbank. Re ya go leboga Mr Manganye. Solution ya ka e ke ne le yona ka marope. Batho ba bantse ba thutha ko maropeng. Ba lebala gore ba ile ko mabitleng ba ira magandlelo la bi gandlelo mo phasolang go teng. Ene ne se ba tsamaya a ba sa le buledisa le gandlelo leo ba shia dilo tsotlhe ka mo ba shia ba dimbao ka mo ba sa ba tsia ba tloa ba thutha le bona. Let's dilo tse di ba betha ba boela morao sonta ka ka. Oh ya bothata bo thoma gona mo e ba thutha ba no tsa thuto mazenke mafestere bale aba ba latileng bale ba di leng go jarateng ba le bala ka bona a ke itse ya utlwala ntate moremi ka mo bolena na ke go kwa ga botse o e bia ga botse batho ba nyaka motse ba fetša ba dira le kandelo ka mo gae ge ba tsamaya ba tlogela dilo tšela ka mo buela mabitla ba e latileng ba e beileng ka mo gae ba re ba ria dititikwane ge ba sepela mo ba no tsamaya ba tsamaya a ba sa ba botsa a ba sa ba tseya gore a re tsamayeng re ya go plekeng eso aga bothata bo gona mo ke yona taba marope solution le ke ne le yona eo a ba tsamaye ba ba lata mo ba ba shileng ko teng ke a leboga wa tseba o kwagetse go bolewa nna ntate ka ka thank you re ya go leboga Mr Manganye moroka metsotso ke lesomepedi fela go ikela go ere ya lesomepedi mo e leng gore ka ere ya lesomepedi re tla be re laelana re tšhutelela lenana go la masa a tseleng ka lentšu la Calvin Magopa ge e le ga jalo gona ke nagana gore o ka no itšea wa reparapa ke moka ga o fetša wa ba fa di-announcement tša ka kwa tlong tša baroka gore go tloga gone jwale mohlomongwe go fitlha nenneng mohlomongwe le ka di-weekende go tlabe go diragala eng ya a ke tšee nako e ke leboge Palesa thutse ke a go leboga ngwaneshu ke go lebogile kudu gore le moša gore go ne le batho ba ileng gore gona mo ba fa batho dinamba mola e le gore ga se go swanela re lla ka batho ba scam everyday ba ileng gore batho ba ba founela ba ba jela ditšhelete ke kgopela gore Palesa molaetša ga go ba o kwe ba ske ba di founela dinomoro tšeo tša 073 ba ske ba di founela ka mola letlakale la rena la Facebook le ske la di founela mothušilo re ke mokhulu Milalo o fa batho di founu ka mola letlakale la rena ke phošo kgolo mogala ba gešo yewe re lla ka di scam bana ba ga rena ba go bala re kgopela gore le ske la dira ka mokgwa o ka lebaka la gore ge le dira ka mokgwa o ke ba bošaedi bo bogolo kudu ya o ka ndilitela yona Palesa ke tšhaba go dilita ka mo site la ka o ka tla wa fetša re go bloka go sa ratla ra hloka wa re thuša ngwaneshu re lebogile kudu molaetša wa gago le go sa go bona o ka re go ba le se sa lokeng o felo re lokišetša sona ke nnete wa tseba balatedi ba rena le golle ba bolela polelo nngwe ye bohlokwa ka mola e ntšha ke bo leboga motlatšo matladi ba re wa bona tabe ya tokolosi ke pandemic e fihlile tokološi magagišo e fihlile e nyaka ditaelo e nyaka go phethelwa e nyaka go rakiwa e nyaka go bušetšwa mo e tšwang kazi ngwana motswala nyaka mošomo wena tše ntši ya o ne taba le tšona lapile ka baloi wena o nyaka go bona o tšwela pele mpotse o nyaka mošomo moa o
o molomo lo wa mushareng o lokeng lo wa go disha mara mtswala wena o ka re o swere ke papa mara nke re mošomo ke mošomo o ka tlo go disha dikgomo awa nka se di kgone dikgomo o nyaka mmereko wa mohuta mang nko bolele meraro kasi monna re go fa platform e ka monna wa go thuša ka gae nka o kgona wa go thuša buang ka gae go suela go hlatswa methušwa di ya mentši le go hlatswa nka hlatswa maybe go hlokomela bana le go hlokomela bana nka ba hlokomela bana ba nyaka o ba rata o rata bana alright a go molato khazi ngwana motswala re tla ria ka mogowe re tla go nyakiša ke re khazi ya khazi ba nna mohire motho wa sega bana go ka se lewe ka gaene ke lebogile malome ka kapa ke tsebiše batho go sa sakela bohlano ke tšatši la go phetha ditaelo mokibelo ke tšatši la go phetha ditaelo mo mosagareng re tlo no tšhaiša go tlo ba le košeng mo re yang sontaga koša e ya ga mothwa ka senotlelo ke tlo tšwa forogo ka gae ke ye košeng ke ye go bina mosagare ka moka re hlwele ba ga mothwa re kwa gore badimo ba re botša eng magagešo ke le fa chance ya gore go sasa ba tle ba le thuša kere ka lebaka la re ka mokibelo le sontaga bo magolo ba tla ba le busy mmereko wa bongaka ga ke o bereke ke nnoši ke o bereka le bana ba ke ba ruta go ona go ne ba bang go ba ruta o kry-a lengelo ila gage le ne maatla a go epolola le ne maatla a go swara motse ke ba fa chance ya gore badimo ba bona ba kgone go bereka ka tsela ye e leng gore badimo ba nyaka ka gona ke tlo le fa bona go sasa ge le ne le nako ebile ra be ra boa ra le hlapiša ra le riela ditaelo ka gore go ya go bereka motse lena le sa phethe ditaelo ke a le botša e tlo ba o ka raga go loke ene a ke le botšeng tseleng ya go alafa ga o phethe taelo ga tee ba re go lokile lefela le tla le phetha ditaelo ge moremi a se a le raka e tlang le phethe ditaelo dilo tša lena di loke ba ba hlokang go founela kua gae a ba founele 060 959 0303 goba ba ka founela 072 133 6761 072 133 6761 goba le ka founela 079 170 9862 malome ka kapa re na le challenge ya balli ba ba santse batle mo radiong ke gopela re nke le ba fe dinomoro tša pitšeng tše kgolo ba di tsebe ba kgone go di founela ge ba hloka thušo tše tša 072 ke tša malefo le ka di founela le tšona 133 6761 ba fe tšona malome ka kapa nna ke leboga batheeletši ke leboga ka Facebook ke ya leboga ge le tšwa ka go joina Facebook wa rena le nore DR Moremi la re followa la bona tše ka moka re di dirang ke lebogile kudu bodimo wa lefe mahlatse mahlogonono bana ba ngwala banna trial banna phasang banna nke le nyamišeng dira banna ba ka banna ijampene ka moo banna kore banna ngwalang le tišitše banna tlogang le tsoga lebala nyamišang baloi banna batho ba ba kwerang ba re ngwana mammang a ka sephase kore banna ba nyamiše ke le rapedišarolo tša lena di loke ka modimo wa phelang banna ba ba le bealang mapheko ka moka banna nka eme ke a leboga malome ka kapa ke go lebogile prof motheletši wa motse community radio dinomoro tša mopitšeng tše kgolo mo ke 076 071 2344 076 071 2344 re prefera voice note ya WhatsApp ka mola ka baka la gore ba bangwe lengwala lo tše dingwe tše ditelele le shaitša le dispelling gona mola napile a re sa kgona go bona rona ga botse re mara ge o kgonne go recorda lentšo la gago re kgona go kwa se wena o se bolelang 076 071 2344
444. re a leboga motheletši wa motse community radio lenanego le ke la go thuša batho magagešo ge mohlomongwe a re kgone go palela ke go thuša motho ka baka la gore ba bangwe ba re nna a re nyake ši ba bona ba ba thoma go founa batho ba ne mathata magagešo ga gone molato moroka re a leboga modimo a go fe maatla le badimo ba geno ba go fe maatla gore o tswele pele go ba le mogau ka tsela yeo wa go thuša batho go tswa go nna ke le morwa motšha maubane Moses Motshwa antsi ba ntse ba ka llang metere o a dulang nageng ya Senotlelo ke rata go le tsebisa gore ka Sontaga ka di 1 September 2004 ntate Moremi Tlotsa Baroka o tlabe a bina ka lapeng la ga Mogotlo gaufi le taxi rank ba bangata ba go tseba e le ga bucket jwale ke rata go tsebisa maloko le metswalle ba ba leng kgole ba kgale ba sa tsebe gore ka Sontaga ba nengwa ditlogo bana ba Mogotlo ditlogolo le ditlogolwane khuku ka moka e tlang le tle le go ditaba tsa bolena le kgone go ja matlhatsi le matlogonolo le kgone go tseba gore mathata a le tshwereng ka malapeng ke a eng ene le ka kgona go a lokisa ka mokgwa mofuta mang ba e leng gore mohlomong a ba tsebe ba ka tla ba mfounela for information ba founele nna ke le la mmetere mo dinomorong tse 063 247 4781 ke a leboga ka moka mo Senotelo ga Motshwa gaufi le taxi rank Thobela bana ba gešo ka moka ka lebitso ke nna Moses Motshwa antsi ba ntse ba ka llang metere o a dulang nageng ya Senotlelo ke rata go le tsebisa gore ka Sontaga ka di 1 September 2004